وڵاتی ترکیە ئۆفیسا خوا یا کنسولخانەیە لە سلێمانیە ڤەدیکە وەزیرê dervê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu jî serdana sekreterê giştî Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê yanekê Celal Talabanî bike û ofîsa konsolxaneya welatê xwe li bajarê Silêmaniyê li başûrê Kurdistanê veke. Nûnerê yanekê li Tirkiye Behrûz Gelalî ji ragihandina partiya xwe re gotiye ku Mewlûd Çavuşoğlu wê serdana Herêma Kurdistanê bike ji bo dîtina Mam Celal. هەروەها بڕیارە دوێ سەردانی دا ئۆفیسە کونسولخانەیە وڵاتی خۆ لە باژێرە سلێمانیە veke. ڕۆژنامەیە کوردستانی نوێ دێک و ڕۆژنامەیەکە فەرمیە یەنەکیە لەسەر وێ سەردانی گوتیە ئارمانجا وێ بەهێزکردنا پەیوەندیە ناوەرا ترکیە و یەنێکێ و هێزیندنە لە سلێمانیە لە گۆری ئاگاهیان ڕووداوی دبەک و مەولود چاوشۆغلو سەردانە بەغدا و هەولێرێ جی بکە. ئەف سەردانە وەزیرê dervê Tirkiye ya yekê dibe piştî wergirtina kursiyê tê zanî li başûrê Kurdistanê konsulxane di çend salan berê de li Hewlêrê vekiriye lê ya Silêmaniyê dibe duem konsulxaneya Tirkiye li başûrê Kurdistanê.